ويروشا زانينجهن ريجيما كتي آنغو أمبيجن زانينجهن قريداي حكومة شامية وغوهيز ويروشا وال باكورو جلاتي سوريا چبه دكتور؟ بري دمكي داخلينيك داخست بلكي خلقي ما باش ناقي هايكي امي دفر دكانا لورا دجدر باس بكت كرم بك باش زانينجها حكومة سوري يا لحسكي بناوي زانينجها فرات باش حسكي ایسال مگلکی شوپاندن وانکر سال خواندن 24-25 پستی رژیم هلوشیا براستی با آلیکاریا دسته ریوبر یا با کرونجلات سوری و مجلس زانینگهان ما او زانینگه فکرن جبر گو خواندکار ما گو برا خواندن سروار نره پشتی هلوشاندن رژیم به 25 روزان ما زانینگه فکر یا حسکی و ما کمیته چیکر جبو شوپاندن وازانینگهان شوپاندن روزانه بو لی کاری اکادمیک ما من درباس ندبون شوپاندن ما بس واری اداری بو واری اولهی بو جبو اوزانینگه نین هلوشاندن تشنبن جبو خندکار موزارو کمن لی پشتی و شوپاندن گلک تشت مرا درکتن یعنی از زانینگه ام بیجن اولو خرابین اکادمیک تیر چی بون روشن الزلال جبروي مگو هي سال پیشتا مگو خواندکار سال یکی مفاضله الورفه نبه يعني حكومة السوري و خواندکار سال یکی لزانينگا حسكي نگرن ما بس ام چبكن يعني جبروي هم نچارن ام جوا خواندکار بجبكن معاني خواندکار ما سال یکی اي ريجيمي مگو مافي وي ورن زانينگا هروج آوا و تايبت جوار الحسك برشك فكر بشك زانينگه ده شاغ زانينگه او شاغا درباري 13 بشته ده هنا يعني هجمارك باش خواندکار يامي حكومة السوري خواندي كان لور خب جبكن و لور بخونه لي خواندکار سال دودوان و سسيان و چهاران يال زانينگه افنا خواندنا خب بردوام دكن تدخلي كاري وان ناكن حياك و خواندنا خب داوي دكن جبر خواندکار سال دوان تپیرویجی درش خواندن خبر ده اوجی نجی خواده جبر وی حکومت سوری زانینگه ها یا بشافورته وی بردوان بکی بسال دوان و سیان و چهاران هر ساله که وی هنک درچون خود چه ببن 3 سال 4 سال خواندکار خو وقتی نمین امی بشه ور بگرن